Soko TV, uboroso bw'umugusi. Chinsa ni sato chubotuko bwarero mwanchi umurigereria na gusugeire andonsi asogendete gotengeregeta sini gensoko korwa ne magoro bengia na ndete kumirana asembeo ilinde ngomanye nari yagendete gokorekana kura chingongo chionsi inye chense nabasaki baito babiri bakoyasangereria na koeneke nabereka gutoikiraga iga asemesa yamaya Lianenke Rubo Frida na balitoko bwatira na soko neke na chibicha neliogiria gukira sole a senchera ya bene nere Felistas Kabendi na boigo Brian achaka inyora yonsi na boko ya bwatia wetera sensemeri mitandao Facebook na boigo YouTube wetera Ensoko TV Toska tonyigara kwira nanda sege keke kerobosio elinde ngomanya mange Tinga ki toligereti obochori obonene umwanchi umurielia siasa kurwa sorgongo rwagusi nigo chigendete kubwata inse nigabana siasa baireli baga asemeyega ye matanga elinde kubolia abamenyi elinde kubasira bosio obobochori obwe oyo bwangoiga no mwana siasa Omingo Magara oyo baka kwesokya naboigo koralia bene asogosira Dr. Fred Matiang'i bosio obobochori obonene nonya nabo nigagikeria egati ya baraikurwase orogongo rwagusi abo baba bakoeneke nigo bagenda tego kama ase serikali ya Kenya Kwanza. Unana ya boli yoga mana ko kisi kaunti ko banga dole moja mongkwandre beli ko jobo gaba na ko jobo gaba kan tawa si baraka na mapema monga pere ko aseti mu kaunti ngoja ne nani ndio jenga betri ya chaji sawa sawa raundi hii hakuna kupoteza ngoja ande kaunti igaya toroshi sana muhimu kabisa Kenya ya boli Mobanita na kwanju sobo bwana sifiwe lakini bono wanye kwa hongire nyoko takuzoro robere kila barabara bado ngakabaji aje kuatina kwa kamera so kama please kama abagusi bare kire akore gorumo guko osasno ka gurumo kima abantu barabere Nebanga na wakatore badabana na ndo isaini Yesu alizaliwa wapi? Nazareti ni kiaremo Iwona igaiga kwa niaba wa kijana wetu Hakuna mwingine isipokuwa ni Fred Okengo Oya kugumoro ameroti Singapore Aba igwa ndere ngore mama na kiba sema kinyinga polisi basinyinga mara rotai ngire walisema hakuna kizuri kinaweza toka wapi Nazareth raundi hii katika menja obweli bichombe Yesu ngomwale Fred Okengo Ayo kama jana ndogaji nana na kama tata basande ini ekagere chia echo kama jirene bango ya ito na hakuna hasara hakuna nisiti kama kabisa usuru bindu kama Sio na 2027 arudi nyumbani usumomo sa joyo era sa kienu so amani wewe
Oskabusio ekeyumbe gikageire koba kibibago ni gobotko bugo kiera rero chinsa isano na isatu ni chitagika 50 chia mambia yaika ime yekenyoro kia Nyabunge ya Nyaramba ewodi ya Itibe County ya Nyamira asenga ya Henry Ombati na gotema gwata chitirisa ekore kyo nigo kiaretire obwoba ase engeyo nige gotebekana buna eritari ritangani abakogosererigwa obugima obwabo enchera enga buneyo nigo boigo baenekire naende ase kinyorikyo kya Nyaramba ebibage byo mbiaturubanetie omubagani oyomo bokonya amarwa ase ensemeyo teramanyikana hoika bono iga ekerenga kiabonkere keke ase amateyo gwetera omo MC bwe wodi ya Itibo Muske Lame Kyonyanja abolire omo CPD Commander Elizabeth Naboigo omo Commissioner bwe County ya Nyamira babeke bulindi bwesene ase wodi yo Asamare dangoro ku Michelle Nyabeta Michira na baba getekerore bagake getangani nilisikia ndio nikapiga ndulu watu wakatoka kera bantu bachete wakadisperse ngabuka ngasoka nganyora batire birole by the way issue bono yabeire stress ase kenyoreke kya Nyabunge na imekuwa shida sana dokumenya tension babu hata sengenjo ndoma itingi kiagendrede na ndebono yaretiro goba kulingana una asengenjo na ende ule para na bana mbarororo inaleta shida tibona ro teammate etagetinere ribabu adela maybe onye bare gocha gosoa nyumba teammate ingi bare gocha gokora sengenjo no twarenge na bana bagombia chiter last time so sei tobona mom asumura yamenyete bia chite bigasarie bintu narna bia saretie birore bigasarie binte binge sana Asamarie tangoro kulamex kweyo nyanja imanyakanete bunenana incho mu MC gwe ward ya Itibo last time litanga nikeriba go biachete ninje biatangate gwata kibikamanya kumbwata bikangiranga chiboturumse eria kabere karobiacha bakanyora na arengeka konyora na chiro mukutano na arenge mukutano Kisumu nali babutorete etirisa bakabutore mirango lakini mbaika goika bedroom yane karobache eria gatatu ajisese chikabaobia bagatama bono neke kiabiro gostuo konene sana asengencho igano endu yane menyete tima intention ki nje na tete abantu nawe baitibona asengencho ya insecurity yabera irobe nande ninje ntagetiri kerensa eibago karabigocha nsobe nana my family members imbabu ati morembe oigwete una oteba no kurara kwa beire gacia ngobu bona gote Elizabeth nero mo speed commander nera na rocho tu no county commission ojete no mogeni nje nare ngote na tiga to make sure na egwodi ya Itibo ya twa security erengia Gotigana na yona goskabusio amate mokorwa kebariga boisanga wane gotoka ekerenyo emya North Mugrange County ya Nyamira nigo yasabire obokonyi bukubasira elio kwene kyabuna enka yabo yebwate emechando yenchara yenyomba nabo igo obureire ngoskere bosyo bagosangane Soko TV nigo baorokirie ali amakongo ababwaterenetie ase obugima abwabo nigo basabire obokonyi korwa sabara iboro gongoro ochakero mo MC Jeremia Ongaro omonogeri bwebunge ye County ya Nyamira Thedius Nyabaro mujumbe North Mugrango Josh Nyamoko muteneri bw'abasubati we County ya Nyamira Jerusha Momanyi na boigo mugavana we County yo Amos Nyalibo ebyombe ebyo biregatie ito chikanisa na balia bakolia ebirogo byoborai babasire ase bakonyara Moliketo Vincent Monda na mange ebigoro tunare gorosi ego lipea Jesus nganya gwete mejimene nyago babune yansora pande nanya go beta sindani bona abunekire nasinye kujutura bali mona mondaire bankonye gaki limbwato mujando monene sana gaki bandolera amabira enyomba ngo tweru akyo twaganyo bokonyi kurwasi muri Kurwekerenyo North Mugrango County Nyamira kogende para yobwali obotambe bwe kilomita 4 chioka nigongoika ase kinyorokia kebaliga ya boisange ntangani na gosoa imeyenka ya Bernard anali nyangwono
Korware ne kiorokererio buna ehamateye neganetio bokonyi omochando no okoro nimbune getabere njenare korigia gotimbu ati njera yokoragera anali nigagoteba omotinyo kianda omwaka oyo nigatengereti aigarisiko riaye amauga agateana na kumnyokibwa nyagitari ya kaunti ya Nyamira rifaro abanyagitari bakamurware na kumuboera chichuma samaguru egeka kimetinye bere bakamuigorera abwase bamuchigete abega kwirana kera chingaki na kuringori gwa mono kurwelio bono anali nigari yete bwoye kubwatekana buna no mutaka umwere tabwatia sa kuigama na bogo tabwati kyakoria obolemo bwaye obubore chimita 25 ase 50 nigatubeta kanyomba na komenya ere no munginoye na boiga bana bae 5 na 3 konyora nali atarabali wenche nigare gosoka guchike bokyo gusona ebikoroto gusebirato kurwanyora chingomechi emechando yabo nigekonya gukina na komento bulitokera lituko abo to mietega muchoyo ito magegana mutu nabo tore nyomba bono twensi ondita yogotokorera chiamate na chichikoreta kabusine sani batokonya omong'ina bwengeye na omimura nigakorera nere nigo ya matende ya musaganete gwetererio manali ya mate na kumutigera chinkoma gwetera omoyo abwase bamurete bakebibande byaye egento boigo nere kiamubekire gasero nonya ne konde yale gosokoria bono teiyo ebintu byane no byarenge konyana ntara chenji twarwete nyagitari bakebibande na babugurite bakanda na birabyo none simi mbara babwate ibande mbara babwate nche bono nyomba ngorete kikwebwenere mura nigaene kiribunera kongu korageria nkeye y'abana 5 na 3 ndagira bone kero tutabwati buna bono buli mubarabu maene barabu mboyo neke barweke karata chieti emechingwe 5 na gusaba bosi na bogo chabwata konya lindo yo bwata gwanja kumoyo ye no tokonya nigagoteba tibanyorete kende bali esukuko ye yaeta nande nigare na maisuku subuna chisukuru chiko igora tali na kendara abana bagende esukuru abana mbwate neti abanda baraba kense mono na oyo mbona chete grade 9 oyo mo grade 5 One amateye nigekoboria somo yubugwancha ondora abasire banyore nonya nase bakoigama banyore kende bakoria na boigo nonya no burwaria nigo bakoiraniria buya timbu atimo gondopi haya ninjara yonsi nero na bana nimbuata tindaji watimiti clinic amalende enyomba kagini sekondaire abakonyenza bete abanyakinyoro naboro basangire n'ensoko TV na kurwengana yabo Samarieta John Siro Nyando ekene kya mangana umagone arugurikia ubaretera no urumogoba bono nje nare goteba nga asomuchio turi umukino usa kuyurigirio kuri ruguka enyomba ge esirire okwaniri tok esirire tegwa ya Samarieta ngoro kwera ni enjugu abantu baraiga nigo babwato muchando mono igana indugo na gatoka twareta ngatiga tumunyokia gatoke kirusa tigaja arigereria arare mechandera ebichwati muna birata nere matogoro minta togorie riso gaiga elinda bangina bamorore korokunga Julius Kimori abaminto buna muroche enkeye nebwato buremerwa namabati aya abochogete ekere mbure gotwa onyekere mugaso bagende mechi bagikora igama ni gonguru kwa ana nyamaita nyangwono omwana nero karigirie aretara abana gwate nane ana amba kunganya ngende igonkorera abamate bamuntu bari chigasi ne babanya muko bonse akiti abankonyero muchi oyo moroche bunore injenguru kwa Vincent Monda na kuariganiria ya Imeyen Soko TV Koskabasio ni goria bali tukoria mogoka somo chibo kulinda chintakana keumbu Holiness Children's Home magayo gochengera obokoreri bw'emyaka 23 gesa echakigwa mwaka bwechiri bubere na ibere ense yoborai bwa Reverend Abel Onchari no monginoye Jane abo ase obono igabana bange baitanetie chimi sana na chato babere bagwetera asobolendi bumuchyoyo nabande bale ase chiskuru chi university chi college na boigo chiskuru chuorundia nigo boigo babere bagosaba obokonyi bugosirwa elyo kogendera kulinda abana abo buna gutumanya umurikeito Wycliffe Orenge
na somo yega bugochengera emyaka 23 gesomo chibo kubalenda abana chintakana Okeombu Wholeness Children's Home ochakibwa mwaka wa 2022. Umujego uyu obarentamo ababwatani ao amo n'abana abo babere bakorerwa asomo cyuyu asegekege tambe Director Okeombu Wholeness Children's Home itukulia rero tuli no mogoko asengenjo yo gusherekea abana baito usomo cyuyu Okeombu Wholeness gesoko cyagitwe imyaka 23 yo tukulia sanga mbiyamo nyasa utubwatereire mwarura abana bande mbarayiga baheteira abande banyorire bibarua kuna Linet Ware Cooperative Bank pale Nairobi. Nami pia ni one of the beneficiaries ambao tumepita katika hii children's home. Nataka kushukuru kabisa wazazi wetu ambao wametulea hapa, wametushikilia mkono, wametusaidia, waangalau wametupa tumaini ambalo tukuwa nalo katika maisha. Tumeweza kupata usaidizi kupitia hii children's home ambayo munaitazama hapa. Barawa no murandi ya Belonchali ojure omoteneneri buya orphanage yo nigo abana abo bakwanire mechanro ao iyo babere bagwetera no kuburwa bwe school fees kianga endagira hegati yende menge asemechi ya bana bamenyete buneye bana babwata makongu ao nabanga abana bali bao bakoboka mambe banyechai bali ranchi bakonyore uniform bali sapa bagendere ne school. Ninajua changamoto ambazo ziko mahali hapa, najua changamoto ambazo tumekuwa tukizipitia na najua hazijakamilika. Mambo ni mengi. Ekati abarayi bali abaikirana asoma ligoyo namo no MCA be wadi ya Keumbu omoske Peter Gekanana uyo narorwa ogosira kwaye gochia asomo cyoyo because amaliga arule asama isaito abana ebasumbogete tibabwati ndagera tibabwati affair tibabwati accommodation asabagochi kandi abana abange bakido barabana abakesa lakini udaraika oikaranse utegerere tukumanya. If there's a place atagere gokonyo niga asama yanda manene nigo abana abo baro borori anakegema buna omocho Okeombu Wholeness Children's Home obere bwengencho gochia sebale kuruwa balenga abana bake abwasa abande bonoiga bagosoma University College Amonage School chobo bundi. Jina naitwa Ruth Kemto. Mimi pia ni mmoja wa watoto wa hapa Okeombu Children's Home. Nasoma niko Egerton University. Nilikuja hapa nikiwa mdogo 2013 when I was in class 4. Nimegrow hapa na sasa niko third year. Nashukuru wazazi wangu wamenilinda na wamekuwa ndo wazazi wangu wa kiroho na pia ndo wazazi wangu pia wamenilea. Nashukuru Mungu kwa this home kwa sababu imenisaidia. Nilikuja hapa nikiwa mdogo when I was 9 years old. Nashukuru Mungu kwa kuwa hii home imenisaidia. Nimesoma hadi sasa niko university, Shuka University, a 4th year. Banyana bonigo baruro kubolia gochia asonde bwensi obwato moyo bwancha nabo igo barayi bakorago no mugabana bwe county ya Kisii Omoske Paul Simbarati abaikange elino babasire no nyenekero bagendrete komenya asemo cyoyo nabo ikogosoma. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba kama kunao wale wanaosikia hizi sauti za watoto na kilio ambacho wameleta mbele zenu, nyosha mkono kuja mahali hapa. Utakapofanya hivyo unajua la kwamba hata nawe pia utabarikiwa. Yoto gusabanga abantu baminto na mono mheshimiwa Governor Simbarati yoto kumusema Paulo atokonye mo special education tunyore school fees abana baberuya bono nerebuya asekero yomo uyo bwato moyo bwancha ubaika abana bwange elyo kubasira asenterende yonsi iranyarekane rona barabo baregwe ko ba una abana bande ingo reporter ya Ensoko TV kurwa Okeombu ensemo yebunge nyaribari chache county ya Kisii retariane Wycliffe Orenge. Okwenanwa wechifomu chechibasari chio mojumbe wensemo yebunge ya kitutu chache South nigo gwachaki gwali tkolia lero abasomo baro omonene wabarukiwa nabaigabo iboli horokana kwesokya elinde kwenyorera chifomu echo okwana nigo bainekemna nigo barachiko konyeka asogwakana school fees ya barukiwa babo bechi secondary chi college nabo igo chi university korwa ase ebunge ya kitutu chache South nigo boigo balira yobosira omobunge bwensemeyo Anthony Kibagendi wasio wobocholi abanene Ingambi ya mungu basa ni kwa nkonya ira abana
mwana no kulire college mbana uchukuru na kunimbia ko mwana nari ndakana nera kwa monkonyire kunya ko sabranya saka ko konye andi nae to kwa mwana go mongine to ko musika nenje no mongine ngo ko mwana go mongine wale ndi tangani kabisa ndo pongezi somo gano wetera se base ya CDF mwambi kibagendi na chairperson ya CDF yule Alphonse amega litangania mega manene alafu pongezi sega semendo to kolengia nche kurumaga na konyekere ne basari asichintunde chi ibere chi etre kurumaga na boyo ga se familia ne abagondo nyuma banyore basari igubono mugambi okorere gasingia saye basari na bodo ni what fairness and when you apply na bagwana nyumba ka no bole munganko nyorale kwande ntubune bigori bibike tuko mwashwanga ke umwako go chelji inde bakuru na geti ekurania yae andra gutuma andra karamaga. In terms of fairness umugambi ga ko karamanga na maya kurumaya ga in fact na gatumirwe abantu bagantumire go chimosocho twakabwatirie pasali paka mosocho ekara twagaikire mosocho twarwe chi form twarwora lakini abantu kwanyoranga echi akabwat usino bendera yale ngoro so bantu bakanyorira lakini moni go mugambi buna koleta pasali chi goja within our reach wetera asa abantu barange nanda abantu gutwa braire okonyoranga at least kero monto ngonyorale na chiba chinke lakini kero monto at least ngo benefit yale kurwara Omonchereria na boigo mwana siasa Dr. Richard Mwebi nigagikire kerengere gie serikali gyo korenta referendum korengana nere nigaenekire buna abarayi ase serikali ya Kenya Kwanza nigo bataite kwegimereria oborayi nonye nabo nigagosereria gokora okorobekana goika ase nyombe nene yoborayi. Referendum hatuhitaji, hatuna crisis na referendum. Crisis yenye tuko nayo ni kuimplement hii constitution ambayo ililetwa na Raila Amolo Odinga. Constitution yenye ilileta county government which means devolution wala waelewi. Sasa mliona devolution ilikuja, at least vitu inaendelea vizuri hata kama tuko na corruption mingi. Naomba hii serikali isingatie kufight corruption, kuimplement constitution, iopei court orders na ilete economy ikuwe sawa. Mambo ya referendum ni service ambitions. Mnataka kujiongezea miaka, hamtaki kuenda hata kwa tepe, wananchi waamue. Sasa mnataka kupitisha referendum ndio 14 years yenu ingie. 7 years. Hiyo mitego yenu tumeiona. Mliweka mitego last time kwa kila kona. Lakini Raila aliingia huko State House akatoa hiyo mitego yenu. Sasa hii mitego ya referendum tunasema ikome. La sivyo tunakuja maandamano ambayo hamjawahi kuona. Tutakuja maandamano mpaka State House, tutatoa rais State House, tumuonyeshe sigo iko pande gani. Tingakicho boigo nigagikeire wizara yechisemi maiga yobotutukano kwenekigwa chingaki aborki wabale kwegwa amabaga yogosoa ase chiskuru ao nigaboria serikali kweneke muna kira omorokiwa ngonyarare libaga korengana nukugania kwaye nonye nabo nigagosereria guchigoika ase ekigambero onye serikali tegokora amonchererio. Iona hata hii ECT replacement ya wanafunzi. Girls wanapelekwa boys school. Boys wanapelekwa girls school. Munaona hata Ministry of Education wameumwa. Sasa wazazi wanahangaika, wanafunzi wanahangaika, placement imefanywa kulingana vile serikali inataka. Sio kulingana vile wanafunzi wanataka, sio kulingana vile wazazi wanataka. Hatujawahi ona placement kuna shamu kama hii ya wakati wa Kenya Kwanza. Tunatuma uchumbe. Placement ifanywe vizuri ama tuende kotini, tusimamize hii system yenu yote, turudishe ile system ya kwanza ya Matiang'i ambayo mwanafunzi akiapply alliance anapata alliance. Akiapply Kenya High anapata Kenya High. Tunaona mko na mchezo sana. Especially Ministry of Education. Tumeona wanafunzi wako na stress, wazazi wako na stress, wameitwa sura ambazo hawakuweka. Hata hii system yenye wanaenda kufanya, analysis yenye inaenda na STEM wameweka social science.
analysis ya social sciences wameweka STEM. Na mewatuma wanafunzi wengine waliito Kisii School. Girls, imagine. Sasa hii serikali tunataka kuiambia tunaipeleka kotini, tufunje hii sheria yao ya kupeleka boys kwa girls school na girls kwa boys school. Hii hatujawahi ona tendo kama hili tangu hii nchi ipate freedom. Umuyega boko mwenye Nyagosira Cyrus Jirongo ni gokorekana Sorgongo rwa Western asensemo ya Lumakanda. Abarai mbaikirana gati yabo murayi umukuru wense Uhuru Kenyatta oyurwa engora ya yegocha ase ya mate ya Nyagosira. Nonyana bo ni gakwanera igoro yobosibule bwebyama asebo igo aboli abarai ba Western gochamo na gotwara engwana. Yetu Mheshimiwa Cyrus Jirongo, tumejuana miaka mingi kwa siasa na kwa mambo mengine, na nataka mimi kutoa ushahidi wa kweli ya kwamba Jirongo alikuwa rafiki wa wote. Jirongo hakuwa Mkenya wa ukabila. Jirongo alisaidia kila mtu. Na Jirongo hakuwa mtu ambaye alikuwa anasahau marafiki wake. Kwa hivyo kama taifa tumepoteza kiongozi. Kama taifa mimi naamini tumepoteza rais, kwa sababu he had the capacity ya kuwa rais wa jamhuri yetu ya Kenya. Na kama taifa tumempoteza kiongozi ambaye alipenda amani na umoja ya wananchi wa jamhuri yetu ya Kenya. Wewe Jirongo ndio aliniingiza katika chama cha KANU. Na sitaki kusema alifanya hivyo kwa njia gani, lakini yeye mwenyewe ndio aliniingiza. Na kutoka wakati huo mimi nimetembea vyama vingine tofauti. Haukuharibika. Kwa vile wale ambao wamesimama hapa siku ya leo wakisema kwamba kama kuna mtu ambaye alikuwa custodian na kuheshimu multi-party democracy, that was Cyrus Jirongo. Cyrus alijua maana ya demokrasia, maana ya kuheshimu vyama vya kisiasa, maana ya kufanya kazi na watu wa vyama vingine bila kuvunja vyama vyao. Sema tuko kwa mvumo wa vyama vingi, na kwa kikatiba tunazingatia huo mvumo wa vyama vingi. Tuiheshimu pia kwa yale ambayo tunatenda na kufanya, sio kuvunja vyama vya wengine. Tunaelewana? Na ndio tuweze kushirikiana kulingana na sera. Na mimi naungana na wale ambao wanasema kama viongozi wa Western, shikaneni, ketini, muongee, mujadili. Nyinyi ni wa Kenya kama wale wengine. Mkishajadili mtaongea na wengine kutoka sehemu mbali. Na mujue barabara ya nchi yetu mwataka iende vipi. Mtu akishindwa njia ya kujipendekeza kule anataka kujipendekeza, lazima atafute mtu aseme unajua watu wanakataa kusikiza kwa sababu ya ule, kwa sababu ya huyu. Toa hiyo fikira mbovu, kwenda ongea na wananchi. Unda na usimamishe chama chako. Kuwa na sera zako kama mwanaume kama Cyrus. Sio kuzunga huko ukitoa mambo ya upuzi ambaye haipeleki nchi pahali.
Omugabana we county ya Siaya nigo ainekebuna abarai bali batigitwa sekia magia ODM buna sifuna na boigo ososi nigo baragendere koba abarai chinga ke chonsi boigo niga ainekebuna ebyama ao nigo bigendete gusira bunekia magia ANC na boigo Ford Kenya ase alengete gusiria kia magia ODM chinga kia bole ba Kenya gotene na abakongo nonya nabo nigagania oboene asogo kwa Cyrus Jirongo. Ni chama chetu cha ODM. Mimi ninatambua Sifuna as the Secretary General of ODM. Na Ososi kama Deputy Leader ya ODM. Raila alipo kwa wakati hapo awali, Raila declared that the official spokesperson of the party is Edwin Sifuna. That is the reality in law. Kwa hivyo mimi nataka niwajulishe Sifuna yuko kwa ODM kama vile Orengo yuko kwa ODM. Ya mwisho kabisa. Mimi naomba wa Kenya. Political parties are being swallowed. One by one, they are being swallowed. Wameswallow ndugu yangu ambao namheshimu sana, kama there's somebody I respect in Western Province ni Musalia Mudavadi. Lakini chama chake imemezwa. Chama cha Ford Kenya, nilikuwa hapo ndani ya Ford Kenya, wameanza kuitafuna polepole. Na ODM wanaanza kumeza hiyo chama cha ODM. Hatuwezi kubali political parties to be swallowed. Lazima tuwe imara, Kenya iwe nchi moja na democracy must prevail. I was just forgetting to say this thing as in conclusion. I was a lawyer when Uko Robert, people were charged with the murder of Robert Uko. When you want to know the police are lying, you look at the statements they are making. In the Uko murder trial, they said Uko committed suicide, alafu akajichoma yeye mwenyewe. Hata Wetangula anajua hiyo maneno ya Uko. Sasa nimesoma mahali ikisemekana ati polisi wanasema ya kwamba in the death of Jirongo there was no foul play. There was no foul play. Even an accident is a crime. Somebody can cause death through an accident, actually commit murder. And from what my friend Haniri said, na tuseme kwa sauti moja, Jirongo did not die a natural death. Huyu shujaa, lazima maswali zijibiwe, tujue ukweli iko wapi. Singaki abakenya bagendete kweburia amaburia mange kubwatikana no gukwa kwa Cyrus Jirongo nigo monene wa waziri Musalia Mudavadi abereka gwesokia bene na boigo gukwanira enganeyo nigayenekire guna kurwa sensemo ya serikali nigo bagendete gukora obotuki elio kumanya ekikirete Cyrus Jirongo gusiria obugima bwaye nonya nabo nigayenekire na okwelikia kwebyama nigo kwendete kwenekigwa asense ya Kenya anane asebyama ebinge birachikoba bikwelikia inse yeli abulelimo. If there was foul play, the ones who are involved in the foul play be targeted. And if it was not foul play, then God's will shall prevail. So we want to state, na mimi nazungumza kwa niaba ya serikali, there shall be nothing to hide. We have to bring everything out. And the agencies that are involved with investigation, and I can see the Deputy Inspector General here and others, make sure
that the process is completed. Let everything be brought to the fore so that nobody will go away in any doubt whatsoever as to this very unfortunate situation. Government, there are 93 political parties in Kenya today, and more are being registered. The government shall not obstruct the registration of political parties and the growth of political parties. We support multipartyism, so there should be no fear whatsoever that that is going to happen. Tukirudi nyuma, we all know that Azimio was a coalition. We all know that Kenya Kwanza was a coalition. And this is going to be part of the politics even as we go into the future. Coalitions shall be formed. Coalitions will come and go. Kwa hivyo tunasema hivyo ili tueleze kwamba hatuna nia kwamba demokrasia ya taifa letu ihudumiwe ama idhulumiwe na mtu yeyote. Tinga kiecho boigo ni gabara yabo bakwanera iguru yo boraibe kyamagia ODM no kogosererwa goserwa okwana omokonyi bo moraibe kyamekyo ososi ni ganekia gotenena bokongwe kyagera ni gabalo ya babire bagosira ekyamagia ODM asege kegetambe. Me and Sifuna, we are in ODM to stay, na hakuna mtu atakuja hapo kusema atatuondoa. Wakileta vita, tunawapatia vita. We are not cowards. We have invested in this party as lawyers from 2007 to date. We cannot now that Baba is not there, we are being told, nyi ondokeni. It is going to be Kali, my friend. I am saying this because Cyrus Jirongo believed in a strong democracy, in strong political parties. Alafu mtu anaita nyefu. Wacha nikuambia Junet Mohamed, wewe mahali unatoka iko kura kidogo. Sisi tuko na kura mingi kuliko wewe. 2017 nilikuwa najaribu kuwa mbunge wa eneo bunge la Kandui hapa Bungoma. Chama cha ODM nikitafuta ticket, wakati huo mimi kijana mdogo nikafanyiwa ile kitu. Wakati nimefanyiwa ile kitu huko Kandui, Mheshimiwa Jirongo alikuwa mtu wa kwanza kunipigia simu nikirudi Nairobi. Akaniambia nataka kukuona kwa ofisi yangu. Nikatetemeka na shangaa, huyu jamaa mtu mkubwa ananitafuta mimi mtu mdogo kwa nini? Akaniita kwenye ofisi yake pale Westlands. Akaniambia, Sifuna, hata kama hujapata tikiti ya ODM kule Kandui, mimi naamini wewe ni kiongozi, nataka nikupatie tikiti ya chama yangu. Na kwa sababu Jirongo alikuwa tofauti na hawa viongozi wengine, Jirongo ulikuwa unaweza kumkosoa na asisikie vibaya. Kuna wengine hata ukiandika tu kwa Twitter, huyu mtu ni bure, anakutumia polisi. Mtu akisema kitu kidogo tumekasirika. Jirongo nikamwambia mimi, wacha mimi nikae hapa nyuma ya Raila Odinga. Mimi I prefer to be a small fish in a big pond than to be a big fish in a small pond. And he respected my views. Wiki kadhaa baada ya hiyo, chama cha ODM wakasema, Sifuna, tunataka kupatia ticket ya Senate ya Nairobi. Kuna mtu tayari alikuwa amepewa hiyo ticket, akafanyiwa ile kitu. Nikaletewa tikiti. Jirongo akanipigia simu, akaniambia congratulations na nitakusupport. Akaniita kwa ofisi yake, akanimina kitu ya campaign. Na akaniambia familia yake Nairobi ni kubwa, wote watanipigia kura. Wako hapa, watawaambia walinipigia kura. Huyu jamaa alikuwa muungwana. Siku zake za mwisho ananiita kila siku, anajua mimi ni wakili. Anasema, Sifuna, kuna biashara hapa, unaweza piga hii, unaweza represent hii, unaweza tengeneza hii agreement upate kitu kidogo. Huyo ndio alikuwa Jirongo. Wengi hapa, kukikuwa nafasi hakuna Mluya hapa atakuita. Hakuna. Kama mshainiita hapa nisembe leo. Kuna wengine hata tuliwafanyia campaign wakituahidi mambo, paka leo ukimuuliza atingoja tu. Hatingoja tu, bado na ngoja. Jirongo alikuwa mtu tofauti sana. Na nataka nichukue
Mwanche murigeria goikiraga buno ngoikira mweli obo kumurikira mangana maya asebire bigango kuganeria obotko borobu ya kigima na boigo botoereru tomerane litkolia angyo storabe togosanga ne barongo yane Clinton Ondigi na boigo mugaka Edwin Nyang'au litkolia Jumatano hasilingana lieke moyo mwanche murigenda kwegokeria emerobelio emigeta seni gensoko Eliana Nkerubo Frida na balitwa bwaterana linda kwa nekebuna chibichani lyogi lya gwikira sole a century ya benenere Felistas Kabendi na boigo Brian Achaka.